Ni avuri biashara na mwengi wa thoko ya Manyata monganite ndukari ya Humphrey Mutembei uria nduka yake iratwikire ya gutuiwa na kwiwa tukora mukira umuthi magiukirira mavitha ugitiri ya sesheni ya Manyata ni undu wa kugonderera kumati ugitiri undu ucungiriretie wi kuongerereka gikiro kinene thoko-ri no. Mutembei andikithitie athara ya makiria ma ngiri 60 na ni aratariria riri ni rita ria kathatu kwiwa na gutire mwikinae wa guonthe wanaipongono wanathengia gukorwa kivura ripoti sesheni ya Manyata. Aiwa gintu siringi tuge 60,000 ira endironi kuma vau na aiwa ni ombo sire kinyora kuthie ku report saa 2 na report thaino ni onona ngitikirwo action igwa kiha muno ngikota tugatigaga twahinga mawira meto nyumba cietu tugakoria ni ibunjirwa vanyi turenda ugitiri tutuike kugitirwa ni mama mete kurairwe kwa DC kurwira security kwa wa state. Nduka ya Mutembei irugendo rwa nuthu kilomita kuma sesheni ya vorithi ya Manyata na ni aratariria kuma vura ripoti mavitha vorithi marosirie mathama na gwikinyia gitumi kiiganu kira kiravere umiriru ai kugia kavinda ga kugeria gutua nduka singe itanyibirite 5 thoko-ri no. Ni gutundike nduka igire na kavinda ga kuvine gutunduka kuma 8 na spa na gukathi gutusa kwandika ka spa ndikavana uguo biashara tuko kavota kurutika Manyata koguo ni turavwa na njira cionthe borithi marutero magero gukakuruta na ni turego twore ndiko matirarutero magero gukora makiruta. Na ninaamini ya kuwa sisi na ofisi yetu tutahakikisha ya kuwa wale ambao wametekeleza wajibu huo wa kufanya uhalifu huo watatafutwa na sheria itachukuliwa kwa mikono yao na wapate kichapo ama adhabu ambayo inastahili. Makiria noguo no marorota mavitha sesheni ino no kumagagia mavinda kwa mavinda kumariva mbare ya mwiri na rimwe kumera ni makomauraga riria marakinyira ivoto ciao. Kemo alinichapa kopi na akasema ataniua na anipeleke motare na hiyo gari ya polisi ya Manyata. Na niliambia usiezi na usiezi akaniambia atafuatilia maneno mpaka saa hii sijaona usaidizi. Sasa mimi maisha yangu iko hatarini. Okemo, Akinyi na Naima hao askari watatu ndio wamesumbua watu sana, wamekuja wakiokota pesa huku na kuthreat watu. Duty ya vorithi ni ko protect ando na properties yao. Na wero vorithi ko thie makiara saga ndugo kwa racing people. Makemarivaga atwathi ko reporta Manyata police station. Uravurwa ruvene vorithi. Wathie nyitwa ukiuma kuo no vakanire no wendirie mburi. Kire CCTV cameras tondu kwa kwina CCTV cameras no tukwa tukuvata ku monitor utuku ni ari ku marai kuo na twamenya ari ku marai kuo makavata kwa makirumirikia na tukiavata ku suspect ni ari ku kumana na mateta mama MCA wa mwena uyu Muturi Mwomboni uvesanite mukana gutavania mirurungano kuma njumweni ya kimegiukite angikoro gutire mwikinayo gakoro ikitwe ngoro nginya muthenya ucio na kemunini wa DC cia kiranira uthuthuria no kumbikwa niko kumenya mavitha vorithi aria marariva mbare ya mwiri mwingi. Tutakaa na kamati yetu sisi na hao askari, kamati yetu ya security, tutakaa chini tuelewane, tujue vile tutasolve such issues, because si mmoja aliyesema. Nimesikia kuna kadhaa na pia nimeweza kupatiwa haki ya majina yenye nimeweza kupatiwa hapa. Tutaweza kuyawasilisha kwa ofisi na ofisi yetu itakaa iangalie vile tutaweza kusaidiana. Vandori Vakameme TV ni mwana wa Manyata, kaunti ya Embu, ni Dennis Fundi.